По цели выстрел! Принял, ждите корректуру. По цели выстрел! Setiap harinya angkatan bersenjata Rusia tak pernah kehabisan cara dalam memusnahkan pasukan lawannya. Buktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di media sosial Telegram pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik awak senjata D30. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik awak senjata D30 dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di utara Rabotino di wilayah Zaporizhia. Tampak para penembak jitu bekerja dengan keras, persiapkan peralatannya, lalu mulai melancarkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbas dari insiden ini diketahui ada 2 atau 3 orang yang melarikan diri dan targetnya hancur total. Hingga video ini beredar beragam respon dari warganet. То есть нужна хорошая корректировка. Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели. После перестрелочного сразу идет беглый. 2-3 бегла сразу, и то есть уже цель уничтожена. Выстрел! По цели выстрел! Принял, жди корректуру. Выстрел! По цели выстрел! Выстрел! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.